Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka MLA ka sutanga saipung ka kong Santa Maria Shylla, haka khatlai ter risau kala plepat ba ya Madan Ïalehkai Futsal hasnong Ratacherra East Giant Hills District, bala tingka lingba ka District Mineral Fund Scheme, nakmta usnem mangtingka arja arpusau arpusan. Kani ka project ka bala sedang du usnem arja arpusau ha cleariat ka bade ka nong ba jong ka district, minta kala sedang syakijaka nong tindong kibagantop ya ka saipung, so kempor, mukhaya long bat kiwe. Nalor ka kong Santa Maria Shylla haka sengi dan lang Deputy Commissioner East Giant Hills District Ushivansh Awasti IS BDO kedua shnong blok uba M kendai uba shnong Ratacherra uba penklan bor dahar ki kena skul berkipat ba nong shnong ka kong Santa Maria Shylla haka jingkran ke loong ke jingtemu ba kong san jong ke Madan Futsal bala sedang lingba ke DMF haka jaka bapher haka ling ke district kalong ban penyeso iki nong shnong kamtam iki samla hagi kami Ïalehkai kenang ban penla ki ban kya nigi jimut jimberkhat ki basniyo hagi nigi jingalang ka kong Shylla ka benaru ban shna ka retaining wall ka khat san nak tingka ban pen scam ka nigi banan Ïalehkai bat kala pen pauru ba shan ka shnong kyang kan sayo no ela ka jong ka Madan Ïalehkai Futsal laban pu ban phiang nigi jingalang nigi jingsha tandrai nigi khna school jong ka Wellington Jungai Memorial Secondary School kumju ki jingruai kripang balarwai da ka res kumi poleng Hagjilang balapnya do chairman shnong uba khams ngur baha po I. Yuwan ra koroi kapar ya kade shnong batlayo pi. Mat ya kade na po morok koi. Tengah iki kwa kade futsal ha kade shnong la to daman mo khatdo yong ni shnong na po. Dalite daw yo jan yo ju inki kamtam ki ni wala bol di samla yo I maki yo ha la kani yo ba ka YouTube yo ba ka cha media met tinde chau ji ni por la ila bol yusuf wa MP ka committee la ni kaya sudut lang ni woro ya kra lang ni woro wa chong na taw di samla yo ha ya la bol di mana kamen yusuf ba kalau ni lagi chong wa de ni futsal wadai la bol gimana ka the engage ki ya gani ka pen engkam ya gani futsal untuk konsep ai ka yusuf ba wadai kra lang ni woro cha pen engkam ya gani ka futsal which are affected by lot of issues related to mining should also get the benefit of these kind of developmental initiatives. So this is, I think, now almost a 9 futsal ground. So I would like to acknowledge and appreciate the efforts of our local MLA because it was her vision, her suggestion that the development that we are doing in the district, initially we started from the district headquarters.
Kau dengan lain Madan session untuk sukses kesentai Malaysia untuk di bawah. Sedih. Hey, sedih. Yang. Wow!